Bokaedi jo bo ikemetseng ba dipatlisiso ba re batho ba bangwe ba santse ba tlile go tshwarwa mo kgetseng ya tsietso eo ya amang bakhuduthamaga ba le batlhano kwa Transnet. Mokhuduthamaga wa pele wa kwa Transnet Siyabonga Gama go akaretsa le Gary Pita le Phetolo Ramosebudi ba latofadiwa ka go gataka molao wa tsamaiso ya matlole a puso le thefosanyo seng mo molaong ya madi gareng ga tse dingwe. Setlhopha seo se ne se tlhageletse kwa kgotlatshekelo ya bosenyi ba kgwebo gompieno mme kgetsi eo e buseditswe morago go fitlha kgwedi e tlang e tlhola malatsi a le mabedi. This forms part of one of the state capture legs that we're investigating within the investigating directorate. This pertains to one particular transaction that took place, which totals about 93.4 odd million, which pertains to Trillion as well as Transnet. The former heads of Transnet stand accused of signing off or approving that particular payment, and the contractor Trillion stands accused of basically receiving, and what we are alleging was basically falsifying the receiving of that particular amount. But what we also are saying with this particular case is that we're going after what we believe were key persons in terms of the capture of Transnet.